Yang kay narinaw na siyak na ipililali lang ko pakiwataan ko ada sa lako kay muslimin. Agia Philippine Army na kateari pagari po pakiwataan ko ada to muslimin lawlaw na tangkay nga busa suri isu pagaring ka. Kamataan din na benar ka udi bukas soran na sugagaw na ok na kabyuto na margargang pa man nakamastaan sumang dasi simple na perper kara abituanan. Sa katemang bunas kan membuat mumante lagi dir hana lawlaw Princess Rayhana lawlaw na napupagsir ka naman buwa gusto mga pagari si Rayhana bi Yusuf gusto kinsa kan na si Tarhata Pagilit. So katay na tangka kanubon sa sudi alang mo na parinakan sa Facebook. Assalamualaikum. Sa ko kang ginatakain naaya pesenang ko ay naong pililang ko datua muslimin pati sugaganatan sa walay akasa-kaso di ko keraw abubulogan sa rano
siap betuman. Tiada saginaman abekani kakaseman ubesorano nami sarumbe